otvaranje prve Men's Health teretane na otvorenom, koja je nastala kao neka logična posledica našeg desetogodišnjeg zalaganja za što više fitnesa i što više fitnesa na otvorenom. Drago nam je da je ovo prva u nizu od 10 teretana koje ćemo u narednom periodu otvoriti u saradnji sa opštinom Novi Beograd i uz nada sve veliku pomoć uspešnih kompanija koje žele da budemo još više nacija nego što jesmo, još više fit nacija nego što jesmo. Evo ja da se zahvalim na ovom broju medija pre svega koji su došli da podrže ovakve stvari. Ja sam još pre par godina, kada sam radio u kabinetu gradonačelnika, pokrenuo akciju po teretana na otvorenom ovakvih i sličnih. Tada ih je u Beogradu bilo samo 3-4 i nakon te akcije smo napravili novih 25 teretana na teritoriji čitavog grada Beograda i izazvalo zaista veliko zadovoljstvo pre svega mladih ljudi, a onda i onih najstarijih, pošto su i oni počeli da posećuju. Ivane, ovo je vaša ideja za postavljanje ovih teretana, odakle ideja i koji je značaj ovog projekta? Nije samo naša ideja, moramo biti tu malo skromni, nego ideja opštine Novi Beograd da prosto našim sugrađanima pružimo fenomenalno mesto za relaksaciju i trening, a nekako s obzirom da mi slavimo 10 godina Men's Healtha, bila je savršeno logična prilika, zar ne? Jer nekako Men's Health uvek ima te akcije, fitness na otvorenom, to je nešto čemu smo mi zaista posvećeni. Mi uvek tvrdimo da vam je bukvalno jedan park sa drvetom i klupom dovoljan za trening, a onda zamislite da imate sve ove sprave, koliko je to zapravo dobro. Tako da u suštini nekako ideja o 10 teretana za 10 godina Men's Healtha je nešto najlogičnije što možemo da uradimo, a opet da je u sklopu grada, jer u našem gradu postoji puno brisanih prostora uz reku koji su neiskorišćeni, a koji zapravo mogu da ostanu kao jedan fin artefakt našeg fitnesa, budućeg, sadašnjeg, kako god. Pa ovo je praktično produžetak projekta koji sam kao pomoćnik gradonačelnika pokrenuo pre 3-4 godine. Tada je na teritoriji grada Beograda bilo recimo 4-5 ovakvih teretana i sličnih. Nakon toga smo kao gradska uprava napravili recimo 30 teretana i to je izazvalo izuzetno veliko zadovoljstvo kod građana koji su počeli na njima da vežbaju i sada kao predsjednik opštine Novi Beograd trudim se da taj projekat praktično nastavim sa svim onima koji su zainteresovani. Evo danas je Men's Health zajedno sa nama učestvovao u izgradnji ove teretane. Ideja je da u nekih sledećih godinu i po dana na teritoriji čitave opštine Novi Beograd, gde nam to uslovi budu dozvoljavali i gde budu građani zainteresovani, postavimo, kažemo, ovakve ili slične teretane i da time pokušamo da sportsku aktivnost građanima približimo, da im to ne bude obaveza i teškoća, nego da pokuša da im postane sastavni deo života. Izuzetno, stvarno, vraća me u rano detinjstvo, ja sam odrastao u Novom Beogradu, imali smo ovakve sprave koje su nažalost nestale, mnogi parkovi su razoreni, tako da evo, ponovo se vraćamo u formu. Zaista mi je drago, posebno mi je drago da se tu dešava na Novom Beogradu, mislim da će se ovde zaista puno njih rekreirati, dobro je što je na kraju ove predivne staze koja je zaista dugačka, gde svi koji istrče voze bicikla mogu da dođu da vežbaju, dodatno da izvučemo naravno i ove starije i mlađe iz domova, da naravno cele godine mogu da vežbaju. Ovo je ono što ne mora da se plaća, znači možete da izađete i da odradite puno vežbi, da budete u sjajnoj formi, zadovoljni sobom i da naravno odete, da kažem, eto, nasmejani nazad kući i na posao. Mislim da je odličan projekat, pogotovo što vidimo da u posljednjih nekoliko godina fitness sve zastupljeniji i sve zanimljiviji i mlađim generacijama, ali i onim malo starijim generacijama kod nas. Tako da je ovo jedan samo dodatak, a pošto znam da će biti još 10, odnosno još 9 ovakvih parkova, mislim da je to odlična stvar, pogotovo za Beograđane i za one koji možda ne vole da idu u teretanu, a vole da vežbaju na otvorenom.